Dobro jutro svim gledateljima. Danas vam predstavljamo novi Prima interijeri katalog za 2024. godinu. U našem novom katalogu predstavljamo novu kolekciju namještaja koju je dizajnirao Prima Design Team. Želimo da u našem katalogu pronađete inspiraciju za uređenje svog doma i kreirate svoj jedinstveni stil. U katalogu Prima interijeri predstavljamo brojne novitete u našem asortimanu i najnovije trendove, a sve koji ga listaju želimo nadahnuti i potaknuti da svoju kreativnost izraze i kroz uređenje svog doma. Novim kolekcijama željeli smo pomoći kupcima da oslobode svoju kreativnost i sudjeluju u oblikovanju svog idealnog interijera. Naši programi obuhvaćaju namještaj za sve prostorije doma u istim materijalima i bojama za stilski usklađen interijer. Razvijeni su u širokoj paleti stilova od minimalističkog i modernog do klasičnog i retro stila, te pružaju raznovrsna rješenja koja prate najnovije trendove prisutne na međunarodnom tržištu. Povezali smo moderan dizajn, visoko kvalitetne materijale i suvremenu tehnologiju u našim tvornicama i stvorili kreativna i funkcionalna rješenja. Bogatim modularnim programima omogućili smo da se namještaj prilagođava različitim estetskim i prostornim potrebama. Možete birati boje, dekore i materijale, te namještaj slagati u manje ili veće sastave kako bi se najbolje prilagodili vašem prostoru. Izazovi svakodnevnog života naših kupaca inspiriraju nas u stvaranju prilagodljivih rješenja i namještaja koji prati njihove potrebe. Želimo unaprijediti svaki životni prostor i zato svaki komad namještaja nosi pečat jedinstvenosti, budi izraz stila i osobnosti te transformira prostor u dom. Kako bismo proces opremanja što više olakšali svakom kupcu, u našim salonima dostupna je usluga dizajna interijera. U salonima vas očekuju naši dizajneri interijera koji svakome mogu pomoći da u našoj ponudi pronađe idealno rješenje za svaki interijer, neovisno o stilu i dizajnu te veličini budžeta i kvadraturi. Možemo vam ponuditi rješenja za stilski usklađene interijere, apartmane i kuće za odmor svih veličina i kategorija. Naš katalog možete pronaći u svim Prima salonima ili ga prelistajte na web stranici i inspirirajte se našim rješenjima. Danas je još jedna primamljiva srijeda u svim Prima salonima i na našem web shopu. Očekuju vas odlične uštede i to 40% na modularne i blok kuhinje, od 25 do 50% na blagavaonice te do 30% na vrtni namještaj. Još jednom vas podsjećamo da iskoristite odlične pogodnosti primamljive srijede i prelistate Prima interijeri katalog. Vidimo se!